Vatanıma hasret oldum ey güzel kırım. Ben bu yerde yaşalamadım, yaşlığıma doyalamadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel kırım. Bahçelerin meyvelerin bal ile şerbet, sularının içe içe doyalmadım ben. Ben bu yerde yaşalamadım, yaşlığıma doyalmadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel kırım. Yaşalamadım, yaşlığıma doyalamadım. Vatanıma hasret oldum ey Bugün kurmanda böyle bir teknolojiye çok sağ olun geldiğiniz için, çok sağ olun bu acayip salonun rehberine, müstendiği ve ayrı Louisa Hanım'a böyle bir teşkil etkileri için çok sağ olun. Bizim tek bu kitap prezentasyonlarında öyle bir konuşmaya, öz problemlerine, bu bizim sürgünlükte bırakılan bizim yakınlarımız hakkında da böyle bir fikirler. Şimdi ikinci kitap kısmet olsa çıkacak. Ben de desem daha çok malumat sizden alırım ve ikinci kitapta bu malumat ölçekler işletilecek. Bu kitap sayesinde kurbandan bu bizim Louisa Hanım'a için daha çok bu kültür devamında tanış edeceğim olanı ve kısadan siz hepiniz bilirsiniz bu 18. Mayıs Deşikliğinin 18. Mayıs günü evet onu öz başından geçirdiğim insanların daim olarak bırakmak, zevkli olmaz. O zaman babalarımız o toprağından vahşice sürgün edildiler ve nasıl sürgünlükte çıkıştılar, onda onun şarayetlerini
Dündan ayırmayıp bu çok bizim vatandaşlarımız bu dünyanı terk ettiler. Balalar, balalık ne olğanı bilmediler. Onlar tez büyüleşmek olar. Anda da hastalar çok bizim halkımız bu dünyanı terk etti. Dayanmayıp bu evet, yıl-yıldan onların sayısı eksiliyor, lakin biz öz hatırlamağa onlarını mecburuz. Ve bugün ben eminim sizler kıskadan aytıp çıkarsınız nasıl sizin tuğanlarınız, yakınlarınız nerede sürgünletildiler, nasıl dayandılar, nasıl vatanına kaydılar. Evet, bizim Kırım Tatar kadınları anda sürgünlükte de halkını saklap bu Kırım'a kaytardılar. Ananelerini, urf adetlerini sakladılar ve balalarga aşladılar. Onun için ben kıskadan bu bir hakkında aytarım. Evet, öyle bir men belesem heyecanlı жылты, çünkü yani обложкасы var ve Farsakta da benim fikrim böyle fotolarını biz biliriz ki şimdi Arzi mecmuamızda kitapta öyle bir eski foto resimlerini koysak öyle bir büyük celp edilir bu foto resimler. Onun için onlarını da çok ben көрсеттім. Bu birinciden evet Kırım nasıl bu sürgünlükten evvel, cennetten evvel Kırım nasıl öyle bir güzel Kırım'ımız var. Yıllar nasıl yırlandı ve bizim bağlar Milli-Urba'da foto resimlerde var. Yazık ki evet bu foto resimler çok görülmüyor. Ve bizim öyle bir icatla uğraşkan insanlar, ressamlar, sürgünlükte öz başında geçirgen insanlar, onlar öz eserlerinde evet sürgünlükle aksettiler, sürgünlük hakkında olan bir heyecanlı resimler yarattılar. Ve toponimika, biliriz ki toponimika Tatarlar sürgünletilgen son çok bizim şehirlerimiz, köylerimiz değişti. Onların adları tek Başsaray kaldı. Onda Pushkin Başsarayskaya poema yazgan için, Cankoy'da Ekaterina bir mektup yazgan ekenler ola kaldı Cankoy ve Yalda başka hepsi şehirlerimiz başka adlarını aldılar. Bana bu öyle bir heyecanlı endüstriyülükte Selim Adri Selimov, bu bizim Seyit Osmanov. Buyurun sizler var mı? O eserlerimizde pek heyecanlı ve böyle bir eserler resimler. Ve evet toponimika, o yaşlar şimdi öyle bir hoş geldiniz. Bunların tercihleri Топонимика, да, конечно, сейчас Светланинская поменяли, да, на Коктебель, очень многие названия. Вот поэтому я, конечно же, о своих родителях написала, потому что бабам, да, это bizim halkımızda vakit tırışaydı, okumağa tırışaydı, bilgili olmak için. Ve babam iki institut bitirdi. Ve birinci institut педагогический, ikinci üniversite, Samarkandский государственный университет. Yanında kirgen sonra bir tarihi fakültetine böyle imtihanlarını, lakin özünü tapmadı bu cebirde, onu matematika fakültetine kırsettirdiler. Çünkü tarih fakülteti, o ideolojiya fakültetiydi, farklı kadimlerini
Крым-татарларға, Кірменге, ясақ әді, бұл факультет. И бабам тарихны біледі көзел, әмді математиканы да, сон бүтін оңырдыванында мүдір олып çalıştı. Анам да бұл, мен айтып шықты, менде презентацияда, Вазгрин в 90-х годах приходила в газету «Москву», где я работала, и предложила, пишите все о своих дедушках, бабушках, ханах, карбабах, да. Либо сиястыды, лет, я хамитом, бокал, это отара, панам, да. Это все воспоминания, вы знаете, он собирал по всему Крыму, и они вошли в 4-й том истории крымских татар, наверное, есть у людей. Да, в 4-й том, и вот мамины воспоминания туда вошли. Потому что моего деда, он был хотя бы с 5 детьми, и такой уже был пожилой человек, 60 лет, все-таки он воевал, вернулся раненым и попал, когда вернулся домой, тут вроде бы Крым освобожден, все облегченно вздохнули, но, естественно, нагрянула депортация, и, ожидая всего самого наихудшего, он взял и просто, когда вошли НКВДшники, которые, кстати, были расквартированы во многих крымско-татарских домах, они многие предупреждали, вот семью нашего баба предупредили, но в такую чудовищную, конечно, историю не мог, они не поверили, но многие все-таки поверили, сохранили фотографии. Есть очень интересные фотографии, которые сейчас до сих пор составляют. И не веря в это, папа просто вот было у него пустое ведро, он накрыл на голову, чтобы не слышать, как убивают его детей. И вот это вот все вошло. Конечно, это все воспоминания сейчас остались. И каждый наш Харбаба, Хартана, уходя, носит с собой кусочек истории, да, с собой вот все-таки это, и в то же время это общая история народа. И хотя говорят, депортация, это, ну, это все одинаково, нет. У каждого свои истории. И из этой истории, из этой книги можно все это прочитать. Очень наш народ, понятно, что и подвергался репрессиям, ну, и не только крымские татары, потому что немного более зажиточный человек, который огромным трудом себе сделал, допустим, какое-то небольшое состояние, обвинялись в том, что это кулаки, их раскулачивали, и трижды они были репрессированы, начиная с 20-х годов. Это тоже отдельный раздел в этой книге. Ну и хочу еще сказать, конечно, основная часть народа была высоем Узбекистан, и вообще Среднюю Азию, Казахстан, да, но когда у меня очень много в Фейсбуке друзей, и вот тоже по Фейсбуку знаю хорошо, очень много журналистов. И когда начинается 18 мая, у всех начинается такое вот какое-то помутнение, и начинают писать, что так пусть радуются, что их выслали в теплые края, а не куда-то в Сибирь. Ну, естественно, я написала, что треть народа попала на Урал, нашего народа, но, к сожалению, их как бы, они там прожили так много, и в 1956 году после отмены комендантского режима они старались поехать к родственникам в Узбекистан, или, да, в теплые края, скажем, да. Поэтому воспоминаний было мало, и вот больше я стала уделять внимание еще и уральским, да, спрашивать прямо специально, на Урал, куда были депортированы народы. Поэтому вот отдельная часть идет Урал. Конечно, там тоже жилось очень тяжело, но как-то некоторые все-таки говорят, что в Узбекистане больше погибало, потому что была повальная инфекционная болезнь. Ну и у нас, у крымских татар, есть Мурзалар, да, со своими студентами, Стамхан Мардан, Буюк Сюлянилер, и отдельно есть о дворянах. Здесь вот присутствуют сегодня. Дворяне Теп, Мурзалар все-таки больше. И они вообще трижды, Тришлавская писала, она, к сожалению, тоже ушла из жизни, что они вообще по помойкам, там, как они питались, как все-таки их предупреждали, они раньше старались уйти из дома, все-таки добрые люди их предупреждали, и они уходили пораньше
за год покидали дома, скитались по итальянским здравницам, дети там питались по помойкам. Но, тем не менее, они выжили. И вот, как говорят немцы, что нас не убивает, делает нас сильнее, да? Они очень такие стойкие, такие, как вам сказать, довольно-таки долгую жизнь все-таки прожила. Вот не Хамун, на 90-м году умерла. Ну и чувствуется, конечно, чувствовалось во всем их воспитании. Вот это вот. Сегодня у нас присутствует Булгатова, Хамун, из большого рода Булгатовых, тоже вашу книгу, сегодня тоже поделится своими впечатлениями. Вот. И очень ценно, когда дети помнят, знают и рассказывают им, их матери, Хартан Айлар, о том периоде. Вот, например, Луиза Хамун Чентаева, да, вот она, машаллах, так подробно все описала, и такие фотографии сохранили, вообще, как вам удалось об этом с нами сегодня поделитесь, настолько подробно. Вот еще в книгу была в Симферополе презентации Хатиджи Хамун Куртасанова. Она уже сама ничего не помнит, когда вот я к ней пришла, но дочь помнит в таких подробностях, что настолько подробно, машаллах, ну, мне тоже удалось, я тоже, да, и мамы, и нам рассказали о своей жизни, тоже писали, но и я очень с уважением отношусь вот к таким семьям, где хранят память о предыдущих всех поколениях. Вы знаете, что в Казахстане вообще 25 поколений до, вот, например, Назарбаев почему выбрали, они записывают в книгу, начиная там с тех очень древних времен, все поколения. И вот 25 поколений значит, знают по этим записям. Я думаю, нам тоже надо знать всех своих предков, конечно. Для этого сейчас и генеалогическое древо можно составить спокойненько по специально есть такие формы. Поэтому очень с большим удовольствием уходит вся эта наша история, и мы должны ее сохранить. И, конечно, сохранили ее в основном матери. И вот в журнале, почему я начала еще писать, журнал «Арзы», главным редактором которого я являюсь, вообще не представилась. Меня зовут Вентара Халилова. Вот, я возглавляю журнал «Арзы», еще и женскую организацию, и являюсь членом Союза писателей, русско-татарских писателей. И вот в этом журнале, конечно же, мы пишем о традициях в основном, потому что женщина в доме, да, она ярата, да, она Сергия шла, она не верна, потому что забываются традиции. Да, и вот, например, это тоже коротко скажу. Меня, например, удивила азербайджанка. Я ей говорю, напиши о своих традициях. Она просто села и написала, не стесняясь. Вот пока у нас такая традиция, пока отец не садился за стол, мы не садились, пока он не начинал трапезу, мы ничего. В общем, наши традиции, но мы почему-то стесняемся об этом говорить, вообще писать, и не очень-то уже соблюдаем, к сожалению, да. А это все-таки зависит от матери. И вот в журнале «Арзы», который вот мы сейчас выпускаем уже 15 лет, выпуск на тот самый следующий год, все-таки много очень таких полезных, много исторических материалов. Это, естественно, началось еще с Шафики Гаспринской, которую Алина несла в 1906 году вместе со своим отцом, конечно, зная, какая случающая ситуация, какая безграмотность, мусульманок права попирались, они даже нельзя было ходить в мечеть, да, то есть 16 лет выдавали замуж, в общем, она была лидером всего тюрко-татарского движения, и, соответственно, благодаря ей женщины стали более, кстати, грамотными, это лизбы читали, вы знаете, новые методные школы Гаспринского, то есть много читали наши люди. К сожалению, сейчас вот все-таки поделюсь тем, что наши газеты просто вот не то, что уже в реанимации, вот просто уже умирают, настолько их тиражи падают. Например, до 1000, не до 1000, вот я, значит, Велдыстане, не знаю, сейчас 500 лет нет. А в депортации же все, поддерживая, ну, как бы народ, вообще была такая общая, такая, как бы, такая одержимость, что все семьи подписывали Лени Байрамова. Реза Фазыл научился вообще языку, Мешур Янаджимыс,
Он учился по газете «Ленин народной» и прекрасно писал, и стихи, и вообще замечательный писатель. То есть, да, конечно, сегодня говорю, да, прихожу, потому что на крымско-татарском я начинаю плакать, начинаю депортации говорить. Вот. Поэтому я, чтобы всем было более понятно, литература, покупают книги в магазине «Тарджима» не самые богатые люди. Вот я часто прихожу туда, к Мерьем, она вот и говорит, что люди, которые более состоятельные, они не заходят, не берут. Хотя очень много нужной литературы. Замечательная традиция, когда возвращались люди, вернулись в Крым, такая традиция, каждый писал о своих селах, да? Вот туда можно зайти, вся география Крыма, то есть это Янджуи, там Каралесы, вообще все эти Демирджи, а в всех селах можно взять эту информацию, взять эти книги, приобрести. Я тоже Керченский полуостров, коротко скажу, что Керченский полуостров, когда дали звание Героя России Амина Акинатовой, вот такая книга прошла, и что хочу сказать, что тоже все герои, я не знаю, керченские тут есть или нет, но все герои Керчи, их так много, оказалось очень много писателей и вообще интересных людей. Вот такая вот книга, и вторая книга, вообще в основном цикл о женщинах, коротко тоже скажу, цикл в основном о женщинах, Крымных садах Козлары, верной дочери Крыма. Опять же, в 90-х годах очень попирались права, ну, сами знаете, и приходили женщины с жалобами. В основном, ну, мы все взрослые люди, в основном увольняли с работы гинекологов, такая вот работа, как вы считаете, да, наверное, хлебная, у которых не было мужей. Вот я просто так наблюдала, 3-4 женщины такие обращались, я с ними ходила по всем инстанциям, их восстанавливали, ну, публикаций не было, чтобы им не помешать. Но и хочу сказать, так организовалась женская организация у нас, создалась, да, я в нее вошла, Лига крымско-татарских женщин, и они такую идею выдвинули писать о тех, кто участницах национального движения, и тех, кто сохранил в депортации нашу культуру. И вошли, вот мы вспоминали Кандуганскую, по дороге, она тоже из дворян, из Бурзала, ну вот она участвовала в движении. И вторая книга уже дополнена с таким очень огромным трудом. Здесь в Крыму создавались национальные школы, и директора этих школ вошли уже в эту книгу Крыма. А в третью уже вошли участницы движения, участницы войны. Их, оказывается, так много, я и не представляла. То есть, работая в архивах, их вообще более 300. Поэтому, конечно, они тоже, но они защищали, конечно, в первую очередь Крым, свою родную землю и свою семью. Поэтому, но и самое в этой ситуации ужасное, что они все были депортированы. Вот. Не депортированы были те, кто вот в смешанных браках. И хочу сказать, что мы, конечно, возможно, обижены на всю эту войну, не писали вообще о участниках войны, да, к нам в «Голос Крыма» приходили, 9 мая писали и 23 февраля. А потом, конечно, все время ушло, я с большим трудом устанавливала о них вот эти материалы. И хочу сказать, что в основном пишут из смешанных детей. Вот инвалиду нам сказано о своих, ну, у них уже русские фамилии, прадеды, правнуки, которые живут в Москве, там, в других городах, в Беларуси. Они пишут о своих вот каналах, Карбабах, да, а мы не особо как бы это вот пишем. Просто надо сесть и писать, пока что-то в памяти, пока помнят, пока вы помните, пока помнят ваши матери, и то, что вы, и писать просто о них, и давайте пишите, я оставлю свой электронный адрес, давайте создайте. Вот Гульнар Хану, Машалла Сабар, тоже откликнулась. Я, кстати, в соцсетях писала, и вот Гульнар Хану очень интересно написала об этом сегодня. Остались воспоминания очень интересные, Машалла. Ну и сейчас, если есть вопросы, вот, не буду утомлять, по ходу я буду еще представлять наших людей, наших героев нашей книги. Если есть вопросы, задавайте, или по ходу как бы мероприятия. А сейчас Ой,
тамашалары бар. Tedbirlerde iştirak ettiler. Tek ana dilinde laf ettiler. Maşallah. Aliye Hanım anası, Hasan Bey babası ve bu Tınev'in çıktı. Çok teplinka, с типографией. Tınev'in çıktı. Mınavlar hakkında makale. Maşallah ana dilinde yazılgan. Sağ olun sizin tarafından. Мы рекламируем новый номер. Караман она, кызым Нефизе ханым кірді вақытында мақалада. Нефизе ханым еще друзей наши. А Дене Луимның belli olan onlardan Beyhan ansambli öyle bir ananelerini intişaf etti. Bizim ananelerimiz, bizim meziyetimiz intişaf etti. O belli öyle bütün Kırım'ı kaplap aldılar galiba. Buyurunuz. Büyük ansambli Leper Selime Hanım Yengulatova. Buyurun.
Hatice. Hatice Hanım. Maşallah. Ve Girihan. Maşallah. Gayet iyi Yetmiştir. Yani o kadar tasviratlar, o kadar fotolar çok maşallah. Tamam. En ciddi öyle bu. Hadiseler hakkında buyurun. Siz aytgan gibi doğru yer bir adamın, bir insanın tarihi var. Onlardan zaten dünyadan gidince hücur neleri olur, hadiseleri olur, kıyınçılıkları, yaxşı günleri olur. Men de sizden bir kahramanın bir yaşayışından hadiseni paylaşmayı isterim. Mümkün olsa. Men kahraman Semiyes boyunca 1910 senede doğdum. Ama yaşap geldi, çalıştı, pansiyonatlar, restoranlarda çalıştı. O zamanları kadavaşısı dep aytılırdı. Ana son evlendi, balaçı oldu. Evlenmesi balaçı olmasdan oğlunu kocası pek hastalanıyor. Bir çağırdı pansiyona katlanamайды. Fadime, katlanamay Fadime. Kim de doğursa kız mı olur, oğlan mı olur mu? Versin ağama. Çünkü menede belli bu dünyada yaşamayacağım, sen yaşsın. Dan evlenirsin dedi. Öyle de oğlu kartanam o vasiyetini gitti. Evlenmeyi başka kocaya düşü gaz kurayan. Demek bu oğlan çıkı kalıyor ağasında bala olmadı. Son Gastrada iki kız çıktı. Teyzem Ayşe anam Cevayir. Son babam Cenk'e gitti. Surgunluk oluyor. Kartanam pek kıynanıyor. İşte bütün halkının nasıl herkes kıynansa kartanam ölecek şey, balları köteri. O yüzden hastalığı pek çok üzerdi. Son Özbekistan'a gelip Taşkent'te okuyorsa Belat rayonuna düşüyor. Anda her vakit benzer küçük komşular aytıyor. Çocuklar yardım etse de o bağlar yollar çeşitliler, geziyler, dinlemiler. Son kartanam koyar küçücük bir demir üstüne de penceredeki iki taşın üstüne demir çek. Bağlar dedi, al küçücüğü alırsınız. Demir soğuyansın, demirci alıp girersiniz içeri. Son bu bağlar oynaylar, onu kuyular çıksalar küçüğüler yok. Demir de yok. Ama son kartanam ağabeyim uları kötülüp aytkan gibi her vakit benzer düşkende bir vakit barayım da kızlarım bakayım, ne paylar deyip çıkayım. Endi uğraşlar aytı çıkmanız, derdiniz çok. Son kelse ballar aç yok, bir şey yok. Evlerden gezip ile körpelerini alıp isteyerlerden ne olur işte alıp bakıyorum. Açay dolabı da kartanın alı içinden Harbabanın giymeyen nesne, kostüm ştamını bir vakitte giymedi yanı, endi onun ahırında hatırı kalsın deyip sürgünlük vakti alınını da gelir Özbekistan'a. Aksi bazara zavallı. Son bazarda geliyor bir adam, aytı sen bunu satma, getirme evine, ben sana veririm bir pul kurpiye. Onun yerine bir pul kurpiye verin. Endi o bir pul kurpiye kartana bir çok korunduğunu yoksan satıp olamadığını, скорее всего çok korungen bir kurpiye de evine kaydı. Sonra ikinci gün alıyor urbaları gidiyor. Aytılıyor adresine gidiyor adamın evine tapay. Sıcak. Alışmayın avalar, yalamaya kartana. Mende ayak altı yok burada. Son varı tapay çağırıyor bu adam çıkıyor. Alıyor urbaları bekliyor kartana. Bekliyor. Bu adam çıkmıyor. Oğlan sesini zavallı çağırıyor. Son çıktı bu adam. Geçti evin ardına çizgi köpeğini. Köpek çapkan, yıktırgan kartananı. Bayağı çiğdiyen, son kartanan çok aklımda kaldı, çağırıp aldı köpeği. Meteorunu yumruğunu salladım. Aytırsın ki saya ben seni yok yaparım. Kur'an'danı ballarını o adam sen bilmiyor kimi var, no korkutkanını.
Son haftana mende o'zim bilmeyza, ne kadar yaptım. Rastgele bir Mahmutaga degan adam, bu ishlarni azittirib, adli yürüyüp karla işlerini yaptırırken adam değil. Kim bu sıcakta bu nasıl sayaklı bu kim deyip atıldan bir şey baksa kartanım işte. Afadin ya sen ne yapıyorsun buralara? Ne oldu sana? Kaçan koteri kartanım? Kartanım koteri uvaçlar bütün ıslah, kan, hum, koteri oturup atılmıştım. Doğru bence yaptılar. Sonuna kadar sorarlar, soy toplar. İşte balıkçılar sorardı ya ne oldu, kim yaptı, söyle var ayakta. Kartanım bir şey aytmadı, korktu. Ana son bence yaptı, bir iki şeker hastalığı var dedi, darleniyor. Bir iki yaptan sonra bir çıkarmıyor, ben ballarım var dedi. Eve kesin ballarım yok. Komşular yardım edip dedoma getirdi. Ana слушайте, doğru dedoma gitti 5 kilometre bir arası. Varsanda teyzem var, anam yok. Yakana Cevahir dese, Cevahir hastalandı. Ben size alıp gittim. Siz rahatsız olmanız dediler. Son aytmadı. Kartanam da böyle ne Rusçalar bilmeyi, ne Uzbekçe'ye öğrengen. Soradı, derdim var, takım balağımı, aytmadılar. Çünkü biliyoruz cahili kartanam. Bu vakti sanaviyası çağırıp anamı Taşkent'e alıp gittiler. Cahil soylar mingi. Öyle de anam zavallı işte 2 yıl больницада oldu. 3. yılda sanatorne lечение oldu. Ali kunlar işte benim kartanamın nesli çok öyle oldu. Babam öyle de kayıpmadı Cenk'ten. Ballarını nasıl koterdi? Her bir halk gibi işte öyle kıyınçılıklar koydu. Ana onun işte sizlerle paylaşmayız dedi. Sağ olun. Çok sağ olun. Ayetimiz böyle kızıkayıp kanım. Yok, bu tabii işi. Kartananız. 10. sene doğuldu, 70 sene, Kitapta 60 sene. Ибрагим Карадагой, дочерьки, в сердцах их потомков себе, в Махаде. Ben aslında bu başını koyduğunda уже Maşallah, heyecanlandım. o kadar çok foto resimler sakladınız. Maşallah. Maşallah. Bu çok sağ olun. Ne kadar mı? Yapamıyorum bir şeyden. Çok sağ olun. Bir heyecanlı cıvıdan. Ben size bir şey tarif edeceğim. Enişte baba diyeceğim. O tarif etti bana. O 12 yaşında balayken karnından çıkarganda. O işler tarif etti. Şimdi söylemiyor da o anlayacağım. O de var bunlara diyor, yüklerde kabiliyet diyor. Duruyor, hepsi ayak sürdü. Bir kan var diyor. Oliyli. Taptavaylarda. Sonra o olileri polis toktattılar. Trubul binasip diyorlar. Çıkar avut yere olileri diyor. Demir yolun kenarına desleyip koydular diyor. Av kardeşler ağlaylar diyor. Öyle işler tarif etti. Söylemiyor, çok söyleyecektim ama söylemiyor, olmayacağım. Ne diyeyim ki? Görevim taşayı, onun için. O kadar başka şey söylemeyeceğim. Yazınız. Sağ olun. Yazınız. Yollanız. Mutlaka.
учу, бет вакыт ол айтасыңыз, языңыз кітапқа Қайерде сүргін болды қардашыңыз бойы? Внуки или дети, по-моему, да. Siz yazınız, onlar bana yollasınlar. Yaşı, oturup yazsınız, niye hatırlarsınız, niye o sizge aytır, biz redaksiyonu yaparız, tercüme yaparız, sağ olun. Fotoresimler. Sağ olun. Pek çok fotoresimler belki sondan çıkmadığınızı, fotoresimler tepkiler. Selisa Hanım hazır mı? Anda oturacak ya da kaydı. Пожалуйста, прошу баханас. И вот одна женщина подарила 2 платья 100-летних. Уручай там, чтобы она снады. 100-летнее платье. Еще один подарил там, Курам подарил 100-летний, депутации, который был. Я ходил, да, спрашивал. Кто что может дарит, понимаете? Приезжают туристы с Москвы, приезжают с Санкт-Петербурга. Они говорят, вот где коренной народ, где их нету. Одежда там это, да? Поэтому мы обратились в администрацию, в госадминистрацию. Я серебряный волонтер, член района Совета ветеранов, являюсь Чурмулой, здесь в поселке. Да, являюсь, да. Вот они нам навстречу пошли, мы открыли. И вот казанские татары приезжали с Казани, подарили тоже. И они дали еще на голову, одеваем национальный колпак. Я говорю, спасибо, что вы наши родственники, но у нас есть свой национальный колпак. Чабанов для Верогана, со мной вот на 2 ходит, он снял свой головой колпак, подарил туда, понимаете? Подарил ковер туда, подарил еще машалла. Çok şükür. Buna bizde şimdi Kazan Tatar'ın kızda fesi yoktu. Kazan Tatar fesi dura başında. Çaresi olsa kızlarına koruyun, sizlerde bir efendim, bu da ne deniz? Müzeyde. Şeker şoları dedi ya. Soyadınız? Nusret abi. Soyadınız? Soyadınız Settar. Biz sizin müzeyinizde böyle bu... Sağ olun, pek sağ olun. Мен айтып шықтым по біздің музалардың сөйлесінде Эльмира ханым Булгакова. Buyurunuz. Beli Hoca, Elmira Hanım Bulgakova. Pek büyük süreleri, dinasya, rod demekteyim. Bulgakova, o bizim de soyumuz olan. Умур Архарадзе, писатель Зулановых. Он не знает вообще своей истории, к сожалению. Эльмира Ханым, buyurunuz. Я готовилась говорить буду на русском языке. Хорошо. Только погромче. Янтара Кемаловна Халилова, Баталова, заслуженный журналист Крыма, главный редактор газеты, главный редактор журнала «Арзы», член Союза писателей Крыма. В 2013 году вышла ее книга «Крымның садық қызлары». В этой книге мы узнали о жизни крымско-татарской женщин Шафиги Гаспаринской, Софие Низетле, Гулизар Юнусовой, Джаврие Меджитовой, поэтессы и многих других женщин. В 2018 году выходит книга «Керченский полуостров. Война в судьбе моего народа». В книге рассказывается о героях Великой Отечественной войны крымско-татарского народа. Герои России Алиме Абденанова, разведчики Джермай Кашинской и группы Дая. В 2020 выходит очередная книга «Верные дочери Крыма». Офицеры, партизанки, подпольщицы. В ней собраны истории более 200 героических женщин, роль которых в Великой Отечественной войне трудно переоценить. И ведь, по сути дела, об этом героизме наших женщин мы стали узнавать
только по книгам Линдары Ханум. И вот сегодня мы собрались на презентацию книги «Эпоха в наших судьбах». 20 век войны, депортации, ссылок, репрессий, жизни на чужбине, трудное возвращение на родину. Линдара Ханум вспомнила слова мудрецов: «Не знающий своей истории обречен учить чужую». Жалкая участь ждет тот народ, который не помнит славных дел своих предков, не чтит их память. Он обречен на вымирание. Мы должны знать историю жизни именно своего народа. Линдара Ханум проделала титанический труд встречи с людьми, которые помнят депортацию, пусть даже были детьми, архивные документы, репродукции крымско-татарских художников. Об этих трагических днях народа каждая семья испытала на себе. Долгий путь от Крыма до глубоких кишлаков шел народ по железной дороге, где были усыпаны все их родные родственники. Не все дошли. Ну, конечно же, моя бабушка, моя тезем. У одной 7 детей, у другой 7 детей. Они старались выжить, потому что их мужья за то, что они хорошо жили, были раскулачены и отправлены в ссылку. Им потом пришлось, мужьям, и в штрафбате быть, а потом уже добираться до своей семьи. И это участь практически всего народа. В вагонах ехали старики, женщины, дети, а мужчины в это время были на войне, защищали родину нашу. У меня дядя Ислямов Ягья закончил Качинское летное училище, воевал вместе с Амирханом Султаном, дошел до Берлина, а после победы стал искать своих родных в Узбекистане, добираться от Берлина в Узбекистан, и нашел их в Мирзачуе. А вот летать ему запретили. И он стал учить детей. Это тоже благородное дело. И думаю, каждый здесь может встать и рассказать свою историю, полные слез, переживаний. Эта участь постигла всех моих родственников: Булгаковых, Кантуганских, Мансурских, Кайтазовых, Ширинских, Идрисовых. Многие из них были раскулачены. Но так же, как и все, весь наш народ, они искали дорогу домой, на родину. Долгий путь прошли, если ехали где-то 2 недели, а добирались до своей родины годами. И в этом опять были люди, которые, сокращали этот путь. Они не только шли говорить об этом, они шли на площади, на Красной площади, сказать: мы есть крымско-татарский народ, услышьте нас, верните на нашу родину. Мы хотим жить здесь, на своей родине. И как раз-таки тоже в вашем районе живет женщина, которая была на площади, которая хотела, чтобы ее дети, чтобы ее народ жил, конечно, в Крыму. Фатима Ханум. Да, о Фатиме Ханум еще отдельно будем говорить. И я хотела бы сказать так. Помните, через века, через года, помните о том
а тех, кто уже не придет никогда. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны, памяти павших, будьте достойны. Элентара Ханум все делает для того, чтобы народ знал историю своего народа и гордился тем, что он крымско-татарский народ. Это очень трудолюбивый народ. Спасибо вам. Спасибо. Elmira Hanım'la sizge yanı bizim mecmuamız. Elmira Hanım hakkında kitap verildi. Elmira Hanım, Hanım наше время деген Amerikaga bek güzel yazdı. Öyle bizde bek güzel, bek yaxşı Hanım наше время деген rubrika var. 100 yıldan sonra ya da 50 yıldan sonra bakarlar bizim ballarımız, torunlarımız nasıl bizim kadınlarımız yaşadılar. Onu yazınız. О Зенат hakkında nasıl siz где работаете, за что вы любите свою работу, пишите в наш журнал и выписывайте его, потому что телевидение, да, сегодня есть, завтра нет, а как говорил Познер, еще 500 лет мы до сих пор читаем Терджиман, который стал энциклопедией, да, читаем все книги. Эльмира Ханум, так иншаллах, это мурашки по телу. Я очень ценю этот журнал. У меня все эти читайте, это о наших женщинах, о красоте наших женщин. Я не очередь. Я говорить много не могу, но присоединяюсь к сказанному, уважаю, преклоняюсь. Да, Спасибо, Ханум. Ближайшая родственница Эльмира Ханум случайно узнала, какая-то героическая женщина. Ну реально. Почему не вошло? Я так удивилась, вот они сократили книгу, и я очень расстроилась, что не вошел рассказ. Фатима Ханум была в 1987 году на знаменитой демонстрации в Москве. Такие старинные фотографии, какая патриотка, машалла Сабан. Такая скромная, вроде бы такая Хадун, да, Ханум, а такая героическая. От и до была на этой демонстрации, я очень расстроилась, но сметала Сабат во вторую книгу, которая уже вот, я надеюсь, мы сейчас подготовим, и в которую войдут еще. Так что мы ждем ваш материал. Сабат, Şimdi Karaçuy Kur'an'ın güzel, acayip bağları şiirler olacak. Buyurun. Maşallah, maşallah. Şedris asal, anafatan. Ekası doğma, egos mevhanede. Şöhrete buğday aziz. Anavuzunu doğuva, yol gösterir. Vatan sonsuz hayatha, kudret verir sevgi. Anavatan, kavamım, baba yurtum. Geleceğim, geçmişim anda benim. Vatan benim kudretim, avham, sıltım. Ona bağlı en aziz ümitlerim. Ben keçkine burası taşılı halga, baba yurtum degende ana tekde, yüreğimin fezine bakçığa ola. Tuğan anam, kucağım kelip açam. Eşrefşim yezade, Көзияш девар поэмасындан bir parça. Bu zenginlik halkımızın kalp sevinci figanı, Türkiye diller gülzarının en çiçekli fidanı. Mında var göz güzelliği, dağarının ögesi, zar vakti tezeliği, gecelerinin bu sesi. Mında asret analarının bir duası, Munda beybarz baralarının iktidarı, diyası. Bu dostum, benim, senin, halkımızın anına, yüreğine, zihnine, damarına,
да, анамыздың сүтінен, айнененің татуышырын, ізгісінен, бейітінен. Сен olmasan, Сейтүмер имен. Сен olmasan, aziz халқым, кім хорчалар шавле сачар yoluma. Сен olmasan, bülbül konmaz, halem tutkan koluma. Sen olmasan, kім parçalar yüreğimnin buzların. Sen olmasan, uşurum ben buzlar. Sen olmasan, yolda izde haltırar sızlar. Sen olmasan, yerde kalmaz, omur bile ızlarım. Sen olmasan, men ölgen soң, kім hatırlar neslimi? Sen olmasan, ne ay doğar, ne tan atar dünyada. Sen olmasan, ne vatan var, ne ana var, ne baba. Sen olmasan, ne Yalta var, ne deniz var, ne ada. Sen olmasan, yankıramaz, yerde, көкте yırlarım. Sen olmasan, aziz halkım, kimge gerek bu dünya? Sen olmasan, ey güzelim, oksuzum men hırımda. Maşallah. Semiha Hanım yıracak, o balası, kız 9. senesi bundan. Şimdi yıracak. Neden Hanım Yaktan yükten bombalardan demirçimin demirçi koyuyor. Ana halkın oksuz dedimlere koşup kuşuyla karanlık. Bundan başka dedim olmasa nasıl yıracaksınız? Ural'dan var. Bu emin Ural'dan var. Buyurun. Yoktur da niyet yağı, Uralı dağımın, Uralı dağımın, yoktur da niyet yağı. Ah şu hayırımın taş toprağı yüreğimi yağı. Ah şu hayırımın taş toprağı yüreğime yağı. Elime tekir sevgim az barda kaldı. Az barda mallarımız ahrim gahalı. Az barda mallarımız ahrim gahalı.
Ahvanımız siz yavrular, Tatar'ın malına. Ah biz kayıtlarımız sizi gidersiz, Şural'ın dağına. Ah biz kayıtlarımız sizi gidersiz, Ah Şural'ın dağına. Ah yansın da yansın Ural dağlar, Yansın da kul olsun, Bizler bir hırıyla çıkarganlar, Gözleri de kör olsun. Bizlerimi dahilinden çıkarganlar, Gözleri de kör Yazar mısın? Beş hafta. Beş hafta. Tek korkan. Там очень много песен, там живут. Да, наша девочка не смогла приехать. Она переехала в нашу, это из сайта. Bu Лендар ханымның yazған кітабы Девы bizim кайымызде bizim Қырғыздар халқы үшін бек мұйым біріншіден үшінші бұны ем фотографлар, ем олардың хатırlaулары, ем документтер bir yerге toplandı ve bu tarihi ve efsanevi bizim için bek kıymetli malumatlar oldu. Bunlar bizim halkımızın için pek önemli, pek mühim. Ne için? Çünkü bizim maksadımız, bizim şimdi yaşımızdaki gençlerin maksadı birinci bu hatıratları unutmayıp, sağ olsun Лендар hanım onları kitapta yazdı, gösterdi. Onları bizim balalarımızga, bizim yaş neslimizge aytıp unutmasınlar diye, çünkü bilesiniz, unutsak biz öz tilimizni, öz tariximizni, bizim ana babalarımızın çekişkenlerini, ne kadar ağır anda yaşadıklarını, vatan için yuklaganda düşlerinde vatanını görgenini, nasıl etip de vatanımıza kaytayıp, bizim balalarımız endi Özbekistan'da değil de vatanında, öz toprağında doksunlar diye bu hatırlamalarını biz elbette unutmamak gerekmiz. Ve bizim yaş nesillerimizge, balalarımızga, torunlarımızga, bakınız ben size rica edeyim. Ben dün bir toplantıda edim, bizim mektepte ve doğrusu size söyleyeyim, pek böyle şaştım.
Çünkü şimdiki analar niçindir? Yani til meselesi başka biliriz. Til kimseye gerek mi? Niçin böyle? Ben anlamadım. Bu bizim tilimiz. Bize başka dil gerek mi? Bizim dilimiz olmasa yarın ne millet, ne vatan, ne bir şey olacak. Onun için ben anlamadım niçin bu kadar ciddi değil. Ama birinci o başlayıp Kur'an'dan dediğimiz gibi hartanalardan birinci bu başlayıp. Doğrusu size söyleyeyim. Analardan da değil. Çünkü bu analары, bu hartanalar doğdu. Ve demek ki biz aşlap olamadık o ballarga bu sevgiyi. Ya da nasıl anlayıp olamadım. Ben doğrusu size söyleyeyim. İşitkenlerim benim otogum. Pek beni şaşırttı o toplantıda işte mektebin собранияларында. Onun için bizim bir maksadımız olmak gerek. Balalarımızga ana tilimizni yaxşı ya da yaramay, az ya da çok. Balalarımız bilmek gerek ana tilimizni. Her şey buna bakın. Her şey başlanan dilden. Onun için rica edeyim size, herkes tırışsın ana dilinde vakit etmeye. Az da olsa, o kadar var Kırım Tatar kanalları, televizyonlar, mana gazetlerimiz, yani dünya olsun. Yani hükümetler başka oluyor, doğru siz ama mesela yani dünya olsun, Aziz jurnal olsun, o bizim medeniyet hakkında yazan matbuatlar. Onun için onlara yazılma, Armancık jurnalı olsun balalar için bana. Niçin yazılmaylar? Armancık 2 aydan beri o da rica edip duruyor. Abone olunuz, yazınız. Ama niçindir bizim Kur'antalar tapa almaylar o 1000 ruble vermek için o mecmualara. Biz onlara yazılmasak bu mecmualara. Yarın onlar da kapanacak. Sonkandan işleyeceğimiz. Buna televizyonda yok. Demek mümkün öyle. Anlayısız. Yani bunlar da kapansa bu gazeteler yakından anlatılmasını okuyacağız. Ya işitmesek, niçin az da olsa laf etmeyeyim? Çünkü bala kendi de aman belki laf etmeyin ama işte o kulağına alışa bala. Sonra o sözler ona yabancı gelmeyle, sonra anlıyor. Anlamaya başlar, birazcık laf ediyor, sonra daha çok laf ediyor, sonra laf etmeye başlar. Ama işte bir yerde biz işitmesek Kırım Tatar ana dilimizle biz laf etmeyeceğiz. Ve yok olup gidecek her şey, inanınız. Bir doğru Aliye Hanım, hepsi Kur'an'dalar böyle olsa Sağolun tarafını ben demek istedim, yaxşı var böyle adamlar tarafını biz sizden gururlanamız. Siz benim için, bu doğrusunu size söyleyeyim, bir numunesiniz. Doğrusunu size söyleyeyim, ben sizi kadar laf etip olamayım. Evet, ben okudum ama ben ev hanımıyım. Ben endi 13 seneyim. Maşallah siz ne güzel. Ev hanımıyım. Özümü kapatmayayım. Doğrusu size söyleyeyim. Dan yaxşı laf etip olamadığım için. Onun için ben tırışım bütün matbuatlarımıza, bize de ağır, bilemen siyengir. Bize de o 5 balay bakıp da o matbuatlara 1000 ruble o jurnal, 1000 ruble o gazete ayırmak ağır. Doğrusunu size söyleyiniz. Bilemeniz biz akça kurekten bir yerden kazanıp alamız. Ama biz yine de tırışamız, biz balları yine de alıştıramız. Ben bilmeyeyim çünkü Kırım bizim birinciden. Onların değil bizim Kırım. Yani biz Kırım nasıl Kırım Tatar dilsiz olacak? Onun için çok sağ olun Lindar Hanım. Böyle devam ediyoruz. Siz gibi insanlar çok olsun. Да, конечно. Siz aytdınız, sürgünlük için aytdınız. Aklıma geldi, hartanamlar vakit aytardı. Eyüp yaş olganda bu vakit Eyüp gelmeyince dayım oldu. Ne aytmay isteyim, Harbabam kelerdi vakit. Bir kozu saz bardaydı, nasıl siz aytaysiz, Raskul açıldı. Bu vakitleri yaş olganda Harbabam kelerdi aytardı. Av kozucunu söyleyek aşağıya isteyim. Av kozucu yarım soyar kaşar, av kozucu yarım soyar kaşar. Son keldi Raskul açıldı. Her şey alındı, Harbabası. Al gittiler öyle de hayır. Her gün yarın işten bağlı. Onun için yarına kaldırmaya gerek mi işimiz var? En birinci bizde tel ve din.
Son dokument yazar mesela. Sonsuz aytımı sağlıklı olsun. Onu evlerine doldurmak kalesi en son geldi. Sabriye Dermenci Özbekistan'da geçirdi. Öyle de kelip olamadı gazarken. En küçüğü olan. Onu buyurup beni hatanamadı zira. Eyyub Dermenci. Onlar çok alaydı. Ben size her şey yazarım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Представьте, пожалуйста, сами, да? O'zingiz taqdim etingiz, kim keldi? Tanish simalar, lekin anlamaydi. Yaxshi, yaxshi. Siz barsınız ikinci kısımda Kırım Tatar bölüğü, Kırım Tatar bölüğü men sevmedi. Ben sizni zavodchini bilaman. Men de sizni bilaman. O'qidim. Siz kelishmaklisiz. Benim doğmuşlarım da Vatalı Zeynalar, ular kelishmaydilar. Benim ana. Senin anan? Vatalı ve Mirhiziye. Ana benim baba taraftan soyum. Siz kızınız ikinci bölükке, lakin bu olan Kırım Tatar tilinde yazılgan bölükünü küçültmedi. Çünkü dediler, не хватает вот 550 страниц, было 450 стилей, ikinci bölük mutlaka, siz birinci ediniz. Думаю, где я видел? Saygılı cemaat, doğmuşlarımız, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, selamun aleyküm. Aleykümselam. Ben bana şimdi bakamam, sizlerin hepinizin beytlerinizden tanıyım. Büyük onlardan adamlarımız çok bunda, Kurman'dan, başka yerlerden, ve bizim kardeşimizin de Haliloğlu. Benim kart babası Nalban Haliloğlu var. Ana onları söylerim ben. Ben de onları söylerim. Ben onların 4. torunum var. 30 koyda Nalban Halil olgan 16. asırda Aluşta'dan 30 koyuna gelip kuzuna açkandı. Ana anda onu koyun 30 koyun. Sudan rayonuna 30 koyun bir balaban. Kırım'ın içinde en balaban koylardandır biri. En büyüğü Üsküp, ikincisi 30 Kordek. Ana 30 hakkında benim oğlum 11. senesi kitapta yazdım. 30 hakkında. O kadar. Candan sevgen 30 koyun. O kadar. O kitapta o kartalar da var. Bana şimdi bu kartalarını ben açıp gösteririm sizge. Bu 44 senesi sürgün olganda yapılgan karta. Ben 44 senesi Mayıs'ın 18'inde sürgün olganda 11-12 yaşında balaydım. 5 parmağımda bilemem 30 koyu 1262 Kur'antalı koyu. 924 adam cenke gitti o cenke. Onun içinde 124 tanesi oydu. Kalganı sağ kaytıp geldiler. Bir talayı tutarmaya oldu, bir talayını. Şimdi bir tane heroyumuz var mı? Bana bu kurmanda Abdurrahman Kuzeyirova 7-8 yıldan ardına yürüdü ve onun pamitini koydular. Şimdi 30 koyunda Hüseyin Ağa Süleymanov, o da Gerol Sovetskого Soyuza, officer Genштаба. Kırım Tatarlarının içinde ben eşitmedim. Bu officer Genштаба. 39 senesi o Moskva'da военный akademiyanı bitirip onu zachistledikleri Genштаб'ın ofisyerini Kalkınkoy'da cenk etti. Finski cenkte cenk etti. Atexli cenkte cenk etti. 15 tane ordeni var.
4 tane ordenli eline o adamda. Şimdi oğa Fedosyan'ı yazdım, vardım kaç sefer, şimdi anda karar çıkardılar. Oğa pametini koyma. Ondan gayrı 9 tane löpçük, 30 koyunlar. Onların şimdi o löpçüklerin balları, torunları Kırım'da. Şimdi onlara da koyulacak, kısmet etse, hani bu kadar iş balları. Şimdi bu kardeşimiz, Halilullah kardeşimiz çok sağ olsun. Ana bunda gelip cemaatle görüşüp kitap yazganlar. Kırım halkının sürgünü kitabını birçok kitap yazmak gerek. Bana ben bir kitap yazdım. O kitapta ben ofisyalne sürgünlük değildi. 30 koyun halkı hakkında bir parça tarihini. 30 koyunun tarihi ben onu bilemem, naizuz aytacağım. 2000'den başlay, 2000 evvelden başlay, bugünlerce. O benim yazgan kitabına, yine kaç kitapta da ben anda как соучастник. Rifat Ağa Kurtulu'yu var, polkovnik, onun kitabında deportatsiya как это было. O kitapta benim fotokartçikam var. Ural'a varıp düşken fotokartçikam var. Yaş oğlan çık. Sonra 20 yaşında olan fotokartçika. Onda var o kitapta. Sonra Zera Bekirova. Zera Bekirova da var. Sonra ben sürgün olup 30 koyunun, şimdi kıskadan aytayım, 30 koyunun halkı 4 tarafka ketdi. Bir eşalon Krasnoviysher, Ural, Molotov olmasa Krasnoviysher şehri. İkinci eşalon ketdi Andijan, Palvantaş. Üçüncüsü Samarkand, Kattakurgan. Ana 30 halkı o kadar dar kaldı. Ana şimdi kıskadan Krasnoviysher'de ben Ural'da yaşadım 12 yıl. Ondan 56 senesi komendanttan kurtulgan son, pasport verilgen son, ben Leninabad'a göç geldim. 36 yıl Leninabad'da yaşadım. Kırım'a gelip çıkkanda bunda 60 yaşındaydım ben. Daha pensiyaya çıkmaydım. Ben Taşkentski irrigasyon mühendisliğini bitirdim. 20 yıl injiner olup çalıştım anda. Son Kırım'a geldim. Kırım'da ben evde çalışmadım. Kırım'da bu kurmanda, bizim kurmanda, kısaca yeni kurmandayım. Bizim kurman, ben Kırım'la, bütün Kırım'la aylandım. Bunda benim doğmuşlarım var idi. Ondan sonra apayım soylarda var idi. Apayım benim Bahçesaray'da. Tibirti koyundan. O da ocakçı, 35-40 yıl ocaklık yaptı. Ben son Srednyaza gelden son Taşkentski irrigasyonlu enstitüsünü bitirdim. Ana bunda cemaat işinde çalıştım ben. Bu Kırım'ın içinde bu dedi. Kurmanın için. Bana bu Kurman rayonunda 20.000 Kırım Tatarı yaşayın. 20.000 Kırım Tatarı yaşayın. Kurmanın içinde 824 Kur'an'da Kırım Tatarı yaşayın. Endi bir yerde kompaktni prоживание edilirdi. Birinci Danilовka adını koydular onu. Biz o mahalleye Tatarca koydurmak istedik. Toktattılar bizni. Yanı Kurman deyip adını koyacak edik. Birinci Danilовka, ikinci, üçüncü Danilовka. Ana, şimdi biz bir yerde Kırım'ın bütün tarafından gelgen bizim vatandaşlarımız. Anladınız mı? Bahçesaray Beyt halkı, Cangiyül'den, ondan sonra Aklar Beyt halkı, Urkus'ta, ne anda bu yaktan. Ondan sonra Bahçesaray halkı çok, bu Karasu Beyt'in halkı çok bunda. Bu 30'lar benim koyumum, bunda 2 tane Kur'an var. Ana bu kadarlı iş bağlar. Endi kısmet etse, endi
Qısqaca men bir aytayın bir neden. Men bunda benim evime kelip, Moskvadan kelip intervyu aldılar. 6 ay evvelsi Kazanskiy Üniversitetin folklor beleri kelip menden Kırım Tatar Türklerin eski folklorlarını alıp kettiler anda. Ben onlara tarif ettim, cevap verdim. Ondan sonra ben ya çok bu Akmeş'ten geldiğini Zira Bilgilova geldi, kaç sefer Palyakov geldi. Sonra endi Kırım gazetasına çok statyalar bilgi alsanız okursunuz. Kırım halkının, Kırım Tatarlarının yırları hakkında, Kırım Tatarlarının ilahileri hakkında, Kırım Tatarlarının aziz babalar hakkında. Aziz babalar ne kadar aziz baba olan Kırım'da 300 tane aziz baba, şehir babalar olan. Bizim kurmanın etrafında 3 tane aziz baba, şehir babanın türbeleri var. 30 koyunun etrafında 5 tane var. Ben buna geldim, benim kartanam baba tarafından, bir tarafından 30'lu, Sema kartanam benim kefeli, Ferdowsi. Kartanamların evleri şu anda tura o mektep şimdi. Улица Светлова, 17. Ana aytacağım, bu kartanamdan ben çok intervyu aldım. Babam yemedi, çekti gitti, babam gittiğinde ben yaşadım. Ana kartanamdan ben çok aldım. Kırım Tatar halkının adetlerini, yıllarını, türkülerini, ilahilerini, bunların ben hepsini kartanamdan dizilerine yayınladım. Buraya bakmışsınız, 100 yıl yaşadınız, 150 yıl. Bu adetlerini bizim ucumamızda verir mi? Şunu hepsini yazdınız siz, hepsi. Var mı sizde? Kırım gazetesi alsanız, anda men daskanalni bu yıllar hakkında. Yaxşı, zavonuz buradan bağlarına telefon alamız. Bilirsiniz, sizge endi kitapta gerek olsa, gelirsiniz bana. Ben size telefonumu alalım, ben telefon benim evime geliriz. Bir 70 saat otururuz. Ben sizge ne kadar materyal gelir, benim özüm hazırlayken bir şkaf materyalım var. Benim kadarım, bana yaşlar çok geldi. Buna Bahçesaray'dan Rifat İzzet'im geldi. Şuravka'dan Enver Becit'im. Hani bunlar sağ olun. Ben jurnalda da adetler hakkında, müziği hakkında bakmada gelirim. Ana gelirsin. Buna böyle yerinde ben size gösteririm şimdi. Şimdi endi vakit sınırlı. 30 koyunun bir iki kupletini açayım size. Yani çok sizinle dinleriz. Yani vakit sınırlı. Akşam toy olacak. Bunda toy olacak. Ha öyle. Ben şunun için tarafıyız. Otuzun dağlarında üç top gülüm var. Otuzun dağlarında üç top gülüm var. Ey Allah'tan korkmaz, aksana bana oğlum var. Ey Allah'tan korkmaz, aksana bana oğlum var. Otuzun dağlarında
yasın leyer oğul. Anneyemen olursun, bana da yasın leyer oğul. Otuzun dağlarında bülbüller öder. Otuzun dağlarında bülbüller öder. Annem de buna sıratlı, benim de başıma yeter. Annem deme hasretli, benim de başıma yeter. Eşkımız var. Bu türlü Maşallah. 30'un daha türküleri var. Gelecek toplantıda. İnşallah. Buna bakınız. Ne kadar sizden istidatlı, oraya bir vatanperver insanlar size yaşayın. Biz gelmesek siz asıl bilmişsiniz olarak. Biz bu kartana bakayım deseniz, yoksa bizde deseniz. Bu kartan 44 senesi 30'dan Kırım'dan çıkıp gittiğin vakti olsun sızıp o zaman hatırladım. Bir koyunu da, 30 koyunu ya bütün Kırım'ını. 30 koyunu. Ben 90 yaşından var. Oy maşallah. 90 yaşından var. Maşallah maşallah. Ben bu akşam bir farklı diyorlar. Biz yapar mı Hediye Fazılova şu anda? Büyük onlar neler yapar? Tarihine yazmaya bu karta bakacaksın. Bu karta bakıp tarif etmeye mümkün o isim al. Ana. Tutun. Buna bu karta. Kaput yüzüne. Kaput yüzüne. 44 senesi. Pek korunmuyor mu? Senesi 18 Mayıs'ta 30'dan çıkıp gittiği vakti Maşallah. Ana ben yolda yapmadım. Anda kuralga varman son yaptım bunu. Fakat pamять была, да? Ya benim aklımdadır. Мещанская какая память. Да, нет, в то время вообще bütün yerlerin Ana benim telefonum alır. Buna benim torunum. Kardeşim. Mına kızcığım. Kele. O benim sekreterim. Uzun yılların oğulları. Sağ olun ve sağ olun. Şimdi de çiçekler var. Bana eskiden muhabbetimiz İrem'e devam ediyor. Batalova başka. Yok, onlar çoklar. Şimdi Krasnodar şimdi bana internette vakittim de, onlar muhafazakar çıkabilirdi. Zira onlardan siz etseydiniz de. 30 koyuna bir de parakodun kapitanı var. Kapitan. Kelimo Abdülkmağa kapitan. Cenk Mahmut oydu. Silivin bu arkadaş. Bir kesilen yaştı. O kadar heyecanlı hikaye. Ve Hızır Deniz'in yakın çok uğraştı. Zihniyetine inkişaf etti. Bana bakınız bu güzel kadınlarını topla. Böyle bir güzel istidatlı
kazılarını Meni kechiriniz, men tatar tilinde aytmajam. Chunki injonlardan turk tilinde İngilizce aytmagan. Men çok aytmajam. Deb teşekkür sizga. Айдам, вы такую большую работу проделали. Я читаю сейчас книгу вот так, прям с самого начала. И, конечно, трагедия нашего народа, и все, что вы запечатлели, это очень большая работа. И самого Муслимдара Хамон, это, если бы вы это не сделали, я не знаю. Все это запечатлелось. То, что я о моей матери вы написали, о моей бабушке написали, все это останется моим детям, внукам, моим правнукам, нашему роду. И я большое спасибо. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Türkiye umumi foto olacak. Arzu mecmuamızda güzel güzel kadınlar.
еді. Назlı. Göster Nazlı. Nasıl tedbirini beğendiniz Nazlı? Gördün nasıl güzel? Böyle Dülber restoranda öyle bugün. Hayırlı olsun. Você sabe o que é?